Otavalo informa. Tawkapura warmikuna yachahuy kallarirka mushu hatuna pambapi llankangapa. Kay yachahuypika rikuchirka astawan mushu yuyaykuna musurishka kakta. Warmikunaka shuk mesas de trabajo nishkakunapimi llankamurka. Kaykunapika concejala tiyakuna Melba Guarderas, Mariana Peruguachi, Mercy Yacelga, Shinallata, Marcia Sánchez, paykuna yanapamurka. La presencia de ustedes nos da la idea del interés que tenemos sobre el futuro de nuestra comunidad. Queremos invitarles para que sean partícipes de un momento de definición de lo que va a ser una de las soluciones en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Kay llankaykunapika paykunapa musurishkakunata rimarirka, tandanahushpa llankanamanta, mapakuna, shuakuna ama tiachun nishpa, shinallata tukuy chapurishka murukunata hatunakunapas tiachun nishpa. Chay hatuna pambapika musurishkami kanga ninahurka, internet uku, kulkita yukchina uku, kitita riksichina uku, shinallata antawakunapas. Kay musurishkakunataka wasichina shuyukunapimi churanga nishpa ninahurka. Alcaldía Otavalo. Cumplimos.